Om Swastiastu. Inggih idedani sareng sami pemekas para pemiarsa ring biji jemagenah malih mecunduk sareng titiang miko Mang Budi Kertiasih pinaka guru bahasa Bali ring SMA Negeri Sangusawan jagi ngunggahan tembang tengahan utawi sekar madia utamane Puh Adri. Mepai ketan ring pepelajaran sani wenten ring sekolah. Materi puniki kepolihan ring kelas 10 talor wenten ring kelas 11 sani ngemolihang materi indik puisi Bali Purwa utawi puisi tradisional. Puisi Bali tradisional utawi ketah kebaos tembang punika wenten petang sorong. Kapertama wenten sekar rare, kaping kalih wenten sekar alit, kaping 3 wenten sekar maya, kaping 4 wenten sekar agung. Soang-soang sekar puniki metiosan. Nah, mempai ketan tembang sane jagi pacang aturan titiang rahinane sane mangkin punika ngerangging sorok sekar madiun. Kriya sahtera naratif sane kewangun antuk tembang tengahan punika kewastaning kidung. Yeni maosang kidung, wastan tembang kidung punika akeh pisan. Wenten kidung Wargasari, wenten kawitan Wargasari, wenten kidung alis-alis ijo, malat Poh Adri miwah sanes yosan. Yening iraga jagi nembangan tembang kidung puniki, suara punika patut megenah ring madianing lidah. Tembang kidung ketahnya nike keanggen retak kangge wenten upacara deweyan. Inggih idedani sareng sami pemekas para pemiarsa, para sisir taler, mangda ninten akeh titiang maosak teori kemanten, sane mangkin titiang jagi ngaturang Poh Adri nike keanggen retak taler nami. Nggih, durus biasa.
sarang sami pemekas para pemiarsa, para sisya daler, punika iwau titiang sampun nembangang kekidungan, yening wenteng kekirangan titiang tatkala nembangang kekidungan iwau titiang hunas pengapure. Dumugi sangkaning video iwau ngicinin alit sarang sami pinaka para pemiarsa sarang sami sarang-sarang melajahin kekidungan. Mangda presiden keanggen ngayah ring pura soang-soang. Inggih hida dana sarang sami sane mangke puputang titiang anduk para mesanti. Om Santi 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 Om.